Udah ketawa, kita pernah juga kuliah. Iya, masalahnya ini sudah banyak pengunjung masuk. Udah aman itu kalau tidak ada ramang. Itu makanya kita cari di mana nih. Banyak sekali biar turis ada ji. Ayo bahaya benteng kalau tidak ada ramang ini bahaya. Harus ada ramang. Ayo pergi cari. Cari itu. Udah aman benteng kalau tidak ada ramang. Bahaya, bahaya, tahu bahaya. Ada boleh. Tanya kita, siapa tahu lagi ramang tetap. Hello, Mister. Hello, how are you? Well? I'm fine. Yeah, you're great? Yeah, great, man. Apa lagi? Erba kutana, Mister. Di sini di ramang tetap. Are you speaking Makassar? Dari sini sama. I don't speak Indonesia. We can speak English. Oh iya iya. Jadi are you see Ramang Tato? Ramang Tato. Ada lihat? Remang. Dia di begini. Iya ya. Oh iya iya. Thank you, Mister. Ya, sama-sama. Oke. Ya, welcome. Makasih ya. Oke, hati-hati. Oke. Oke. Mantap. Benteng oke. Oke, great. Bagus, Great. benteng. Oke. Mantap. Hei. Ngapain? Di sini di Ramang Tato. Kulangit-langir, iya disolasi. Gimana ikut dong? Di ngapana? Tidak mau kisah karena siapa lah kan coba lihat toh disolasi ben di corona. Tapi corona. Ramang. Wayang Harus diselamatkan kan Sari? harus. Saya Oke, karantina ya pasti. Pasti nih ya. Oke Pak Nah, makasih info Nah. Oke. Mantap. Baik. Iya. Anak buah nih Ramang. Nambah ramang, nggak pernah menangis. Nanti Ramang ku dong. Tapi corona, nih. Ayo, Lu kecang. Lo. Ngapa kalau? jadi ini kan Ngapa Ramang ku dong? tidak ada parnir nih kau. Astagfirullah. Dari itu jaga benteng tidak aman nih. Balas si Rama. Ramang kah? Bukan Ramang. Siapa Ramang? Teman. Kan anak Ramang kan dia bilang tadi anak-anak corona. Iya, jadi di mana Ramang ini? Aku dengar itu di isolasi, Ben. Dan tak di mana. Oh, di karantina, isolasi mandiri kapan? Sabar kau Pain lah. Dia Pain dulu cari Ramang nah. Dari Rama. Salamku na. Iya. Di baik kau nah. Iya. Deh. Gimana kira-kira Rama ini deh? Itu nih kurung. Di mana itu? Di mana isolasi itu, Pak? Ini mau dicari, sana nih, gue tahu pasti dapat nih. Ayo kita cari dulu. Siapa tahu ada petunjuk tuh. Kayak lampu jing Aladin. Iya kan? Iya. Coba bisa lihat. Nggak ada jin yang luar. Wih. Lampu jing apa nih? Bisa ini. Gusui coba gusui. Siapa ada jin? Iya. Bismillah gini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali nih? 3 kali, Mas. Coba pusingin nanti. Pinaikon ka. Elu. Sigang yasiri. Oh. Apa para luno? Iramang katiku boy ya jing. Itu masalah kecil. Yang penting ada basona. Baso. Beli yang kok, 1 garoba. Biar lagi satu gerobak aku belikan ke baso. Bis, tenang mau, salah ada Ramang. Siapa nama ata jing? Jordan Jing. Jordan jing. Anjing. Wih, Kira. Kerentong dia dia. Ha. Jordan jing. Minta tolong Pak, kasih muncul ke Ramang Tato ku dong. Itu masalah gampang. Weh, Jordan jing, cepat. Penting kantung, kanting tak bun. Woi, alerong, woi. Woi. Taruntu kok. Kau kah itu Ramang? Taruntu, woi. Woi. Kau elu? Iya, nak ken nih Ramang. Kau Sri? Iya. Woi, Dari mana aku Woi, Ramang?
Nah, alero. Ini isolasi. Isolasi Ramang. Kurang ajar anak. Woi, tenang ku corona lang kana corona. Ane bro kale. Iya, Ane bro, limang ko marulu. Ane salah solasi woi. Ya ane woi. Bisa sa limang ko. Apa kan tuh isolasi? Oh, kudu napakamana Ramang. Susah ito bro. Kudu Ramang. Apa kana corona? Ini Bang Banun jo. Tidak amai. Tidak amai penting kalau tidak ada Ramang. Banyak na bulan sekarang. Ini mereka di medan isolasi. Isolasi mandiri ini. Jordan Jin kemana aku? Jordan Jin. Di mana Ki Jin? Oh iya men. Iya mentol. Bawa di mana? Bawa di mana? Dari Jamai Ramang. Oh, terima kasih Sini tahan na tahu. Bau buku na ro supaya tambah kasih. Nyaman na gantalan. Terima kasih banyak Jordan Jin. Terima kasih banyak. Mas Sota sinampet pedi. Terima kasih banyak. Ubus Terima kasih banyak Jordan Jin. Tahu Jordan Jin. Bagi to. Bagi to. Bagi. Selesai. Selesai. Ini langsung akan kembali ke halam. Oke. Lalang. Sino ko mau Jordan Jin lah. Sebentar ku bawakan ke Bason lah. Oke, transfer kita wa tah. Oke. Kasi ini pati na Bason lang, hindi na Bason nag-abo na sinto ka Jordan Jin. Ke Bambang Hematan na. Iya.